clear tu te in savain chi bai le vekule tun trum kan video a chuanin na kan dila pianga certificate ngai thin ITI trade certificate chungchang kha kan clear hawanga Mizorama ITI trade zir theina Mizorama ITI din mun chungchang te kan en ho le bok don ani ITI chu enge ni ti kha han en masaila kumsang kha zakwa somli le pasaria India in Zalena anei nu kumsang kha zakwa somnga khan India ram chung industry ten na thok tu thiam le tha an nei zel thainan sarkar lai pui chu an ruah man na siama chu an ruah man na siam chu craftsman training scheme CTS an ti ni chu CTS noya chuan India ram hun ranga sarkar lai puin ITI tuna industrial training institute kan ti te hi adina kumsang kha zakwa somnga le paruk atang khan heng ITI in enkol na te hi an omna state UT sarkar theu kuta ada a ani enkol tur sum le pai le thunei na te po hi kumsang kha zakwa le somruk pakwa tang khan sarkar lai pui chuan state le UT sarkar te kuta atlan fil tabokani ti chuan India ram chunga ITI zong in zirlai thu mun le kaldan thu mun an nei theinan mo phurtu council anin dina chu National Council for Vocational Training NCVT ti ani ITI zong te hi NCVT a anin ziak lut veka trade exam All India Final Trade Test kan ti te po hi ITI zong te aruala an exam theinan NCVT hian exam abo sai bok thina ni chuta hlo tling te chu certificate an pe thina chu National Trade Certificate NTC na kan dila pianga na then khat abikin group C le group D kan dila pianga trade certificate experience certificate baka trade certificate ngai thin kha alo ni tani NCVT in apom zong te hi sarkar lai pui state UT zong te hian an pom recognize veka chu wangin ITI trade pass to certificate nei to tan chuanin India ram khoi hmuna po naruak omna hmuna eng department a po eng ministry a po ni se na zon le na mu na tho kha alo o sam to thina ni ITI chu enge hlutna enge that big na ti khan en leila ITI kan ti te India ram puma thiam na tak kut them thiam na tak skills kan nei theina na zirtirna short term course petu an nia sarkar department noya emo industry hotel factory company private firm khatiang kan ti te a khanin kan tho ma thiam na big skills kan nei theina na short term course kan ti ang chi kha in zirtirna zirna ani deuh ber mai ni chu tun hnai na ruak omte tangin ITI trade certificate tool na le poimo na te han enila pakhatna chuanin railway na ruak RRC NCR apprentice khami an lakna khanin fitter welder carpenter electrician painter mechanic draftsman civil plumber stenographer khatiang chi post thanem tak kharuaka chutiang na dil thei tura thiam na le skills ngaya hianin class 8 emo class 10 emo pass ba ka khanin ITI trade certificate NCVT issue nge kha nei tel angai thinani an dil tel thinani tin Assam Rifles an la ka po khanin Assam rifleman technical le tradesman post sangkha jani le somthum an la ka khan electrician te lineman mechanic plumber surveyor stenographer kan ti tele adang an la ka khanin class 10 pass ba ka khanin ITI trade certificate kan tiang chi te kha an dil tel thin ani khang lo po kha central sarkar nuaya department le exam sang te khanin ITI trade certificate kha an dil tel thin ani ITI kan ti te hian enge an tumber ITI kan ti ten an tumber chu India ramina amamo angzela na thok tu kuthem thiam te cher chua ania tin industry an thok tu ten until siam te hlok zok le thazo kan siam theina na zirtir na pek le thalai rual te izona tling khop kuthem thiam na zirtir khang te kha ITI na atum chu anni Mizorama ITI din mun han en leila tun din huna hian Mizorama ITI mun thuma kan neya chung te chu ITI Aizol ITI lunglele ITI siha ate annia ama saberin ITI Aizol hian enila kumsang kha zakwa somruk le palia din ania ITI Aizola hian trade rang som le paruk azir thei me kani
engineering trade som pakhat le non engineering trade panga te azir theya engineering trade bi ka hianin electrician kumni course ania class 10 pass chintan panhina chonin electronics mechanic kumni course ania class 10 pass chintan mechanic motor vehicle kumni course class 10 pass tan refrigeration and air conditioning technician kumni class 10 pass tan draftsman civil kumni course class 10 surveyor kumni course anianga class 10 pass chintan fitter kumni course class 10 pass chintan wireman kumni course class 8 pass tan tin mechanic diesel kumkhat class 10 pass tan le plumber kumkhat class 8 pass welder kumkhat class 8 pass tan khang te kha engineering trade bi kania non engineering trade ta hianin computer operator and programming assistant kumkhat course ania class 10 pass chintan khan adil theya baker and confectioner kumkhat course class 10 pass chintan cosmetology kumkhat course class 10 pass chintan sewing technology kumkhat course class 8 pass tan stenographer and secretarial assistant english bi ka hianin kumkhat course class 10 pass tan adil thei ani khang te kha ITI aizola trade rang zir thei te an ni a ITI lunglei han en leila kumsa ni le pahnia khan din ni in aizolin ami khuala kumsa ni le panga tang khan lungleya ain dang tani ITI lungleya hian tun din huna trade pali engineering trade pahni le non engineering trade pahni azir thei ani engineering trade bi ka hianin mechanic motor vehicle kumni course class 10 pass chintan panhina chun carpenter kumkhat course class 8 pass chintan non engineering trade bi ka hianin computer operator and programming assistant kumkhat course class 10 pass chintan dressmaking kumkhat course class 8 pass chintan khang te kha ITI lungleya azir theini ITI siha en leila ITI siha po hi lunglei ITI ang thowin kumsa ni le pahni khan din ni in aizolin amu khwal thina kumsa ni le panga tang khan siha in dang ta ani ITI siha hianin tun din huna trade pali tho lunglei ITI ang khanin azir theya amero chu trade hi nang lova engineering trade pahni le non engineering trade pahni azir theini engineering trade bi ka hianin mechanic motor vehicle kumni course class 10 pass chintan computer hardware and network maintenance kumkhat course class 10 pass chintan ani a non engineering trade bi ka hianin computer operator and programming assistant kumkhat course class 10 pass chintan cosmetology kumkhat course class 10 pass chintan khang te kha azir theini tichuan atlang puin trade khat zela hianin seat capacity hi somni le pali arwak lang puya trade then khata hianin seat somni te po arwana ombokani atlang puin somni le pali arwakani chu trade pakhat zela khan tichuan tuna kan han soitak zong trade sang atanga total seat capacity chu zali chuang ani seat zali chuang kha all Mizoram hianin azir theiani hrichiang du emo hriat thiam lo nei te kan omani chuanin Mizoram ITI official website chu itimizoram.in khan engtiklai poin kan visit theya kan en fia thei reng ani an website ta hianin Mizoram ITI nuaya trade sang zir theite admission tran hunte course fee hostel fee exam fee admission titura selection an kalpui dan te tin ITI trade zir thei tura kumbi thlia ngai te qualification ngai te scholarship chungchang te seat reservation te le ham thana sang te antar langa tin prospectus le curriculum sang download tur omboka engkim a detailin a inziak vekani kan chiar chianga kan lo visit don nia tichuan to bera suggestion conclusion han neila le khazir sang thei vaklo le khazir kunga tui vaklo ama ero chu kuthem thiamna skills talent nei si te tin sarkar ha sang group B le group A gazette officer aim lo tan chuan ITI nuaya trade course tuna kan han soitak trade course sang certificate course kan tiang chi te kha zir nge hi tunlai anga chuanin a thatoni a chan chu sarkar department nuaya a nget emo nget lo emo po ni se group C le group D post sang te hian mishing deal tu kan tam wang le kan in dai to ema wangin deal thei ningot lawa hetiang thiam na big trade course kan ti te certificate zir chuak ni te hi apoi mo zel donani railway army air force income tax sarkar department nuaya naruak abikin central nuaya phei chuanin nge ani zel to donani kan mahun ngai tuaranin kan pei emo peilo emo
heng ITI nuaya certificate course azir chu hi ahlu chhozel dona Mizoram sarkar nain min dai lova arampo na state pona central lama ruwa katam thina chutiang na dil tur chuanin ITI trade zir chuak certificate nei te hi anwan nei chhozel dona ni